Til sa baboy. Gutom eh. Hi, Chubs! Kain mo yan, Chubs, uy! Hello, tayo sa baboy, oh. Baboy or dinosaur? Ngayon tagi, gutom, ko ba? Udto. Udto na ba? Alas 12 sa kadlawon. How's all? Hi, Ting. Ngayon ta, Ting. Ay, sig high blood, Ting. Kaya nga gini. Ngayon ta, Brel. YML karon kay kuhan. Kanang lag kayo. Hi, Fritz. Ngayong gabi eh. Si Dato, kit-kit nagigtil, oh. Til sa dinosaur. Kumusta dira? May resulta pag dugay makatulog. Gutomon ka pinalive. Hi, Boss Alex. Kumusta dyan? Huh? Ikaw kadato ninyo, daggan mo ginani, oy. Timingan lang niya mo kay naikuan, mapalitan. Nya. Sudan, isang adlaw ko man eh. Dala Netflix ba? Netflix birada. Lami kayo ni pag ni-shot ba? Oh, man!
Liquor ban man. Sa tirada dira, palagi mo na ng tulog. Tug na mo oy. Uy, bitaw. Si Aris de Sinilla de kay namaligya og kuan, itlog, manok o tuna, isda. So basi ganahan mo palit sa og inana, wala na mo stock, palit mo tay Aris de Sinilla, i-chat lang siya ha. Oh. I-promote na ako Jik ha, tagi kong porsyento Jik ha. Hi Bob. Hello. Kit-kit lang siya tani. Mata palagi mo. Say tirada ninyo dira. Ay na po daw siya tuna di ay na day tuna si Jik tuna, itlog, manok. Na siya may nana na baligya, basta gusto mo mabaligya, ay mo palit kay Jik mo, kay Jik kay Aris de Sinilla. At tikiray, tulog na tikiray. Hindi ka tulog eh. Ambot nga yung lami ang tiil. Kay nagugaw-hugaw ang baboy. Hugaw-hugaw ang baboy dito sa kuwan mo ng lamang tiil. Sobra man yung baboy na mo. While watching kuan ba? While watching Netflix. Hi Ma'am Candice, hello. Joanne, hello. Kumusta Jo? Manambok naman tani Jo. So, muna yung sa maglaway lang. Pamta, kung kalaban dire.
Di mo makatulog good. Gawas may ganyan na udto sa kuan. Malit ba? Grocery. Tapos kayong pila, init kayo, sisisi kabantihan. Katulog ko. Maganda pa rin ito na ati, ma. You gotta be kidding. You must have been Kahit bonbon. Sige, bonbon. Kung na ko ang mukha ni nanay ay magtukong. Consumption din. Sige, bonbon. Guess why I'm in the hole? Why would I care? Well, I tell you my reason, and you tell me yours. Obviously. I wanted to quit smoking and become public. I was told I could bring an object, and since I had never did it, I didn't know what to do. It's not in exchange for a credit for me. I didn't agree. Ay, Mama Sar. Midnight snack, ma. Yun sa baboy, midnight snack. Muli ginaingom. Di katulog eh. Hi Jal! Kumusta? Midnight snack muna tayo guys. Pinakalamig din ang kuhan pangit. You don't deserve this level. I still haven't told you why you're here. Just tell me. Kumusta dira ma? Tulog na sila? Only if you stop using my word. You must promise to stop using my word obviously. You must promise to never use it again. Hi Cling! So it's act. Hi Tats! So in your life, sharp. A samurai man. Shout out kay Jocelyn Pasigna. Just have a look at this blade. It's so dull I couldn't even cut the sponge. But with the samurai knives, Shout out kay Awing! Jo Marie! Hi, mga gabi! these housewives, why don't you just move it and say, now, Kani, kami kay Tilo, Kiton. Mas Windows yun. it was the same guy. Pretty movies. You don't know what he was selling. Yagi, kit-kit kayo eh. Sharpens itself. May na lang. The best blade ever. Kasi di ay. Suppose you can probably guess the name. Samurai Plus. Now you tell me if you want. Obviously, Nice shot. Nice shot. May na lang, may na.
Kaon oy. You seriously gonna keep doing that? It's incredible. The longer I can keep pushing. Hi Loy. Ngayong gabi Loy. Alas 12 na sa Kadlawon. Midnight snack. Ano oras? Hindi nga dahil. Nobody's gonna do anything! If I was you, I'd pray for us to be on intermediate levels. You look like someone who would jump when he's above, but doesn't have the guts when he's below. The guts for what? Perhaps we don't give a growth on our time always looking for obvious tendencies. What levels have you been to? When I first woke up at 72, was then at 26, at 38, at 43. Hi Wendell. Kumusta yung cheer dance dira? Boss Jomar, may mayong Kadlawon. Sirada. Oy, shout out kay Jomar Mampo all the way from South Korea. So you're saying, look at me. Kaon na ta. Lami kayo. Tirada dira Mar. Papalay na tulog dol. Don't worry about her. She hurts. It's not serious. You sit down. Do you know her? She comes down every month. What do you mean? She's searching for her son. Yeah, he's here. Wendell. Atong cheer dance dira. Kay pagmaoy ha. Pagpugong ba pagpugong? Hi Ann. Kumusta Ann? No. Asa nindot magpatato? Diri siguro bagay sa mga oh. Kaya ako magkagkuhan, ako makagabaga ko. Apa na yung cut mo diri oh. Oh, nagpatato ko, bago lang kaniyo.
Ani Monilas. Yan. Hi, te! Shout out kay Ate Laklak. Kaunta. Lami. Lami food. Ano ra? Pero di magpa-plastar. Takilid lang god. Para na mo ikuan ba time. Apalagi mo natulog dira. Yes. Shout out kay Judeline Palye o kay Jocelyn Pasigna o kay Roser Pasigna, kay Bajid o kay Tina. Mayong buntag sa inyo ha. Mukbang lang tag sinubrane. Siyempre, I miss you, Titina. Kay Bajid po, daw kayo mag-drawing si Tina o si Bajid. Boss Oliver, mayong buntag. Boss Ralph! So may akong abroad na boss oy. Musta tirada na to dira boss? Hayag pa? Kas nagbuhok? Kas ng bungot? Niyod to ta? Nabali namin ito ang kalibutan. Kung bali po akong cellphone. Matag kadlawon. Kaya matulog og buntag. Hi Mi. Good morning Mimi. Good morning Mimi. Mimi Binauro, good morning. Ako ang friend na single. Sige luto kay single. Mata pala kami. Kasi sa dani ni Dods. Uy, YouTuber po na si Kuan, Roser Pasigna, subscribe po ninyo, subscribe, YouTuber. Muna ginaingon, since tambay sa bahay, YouTube muna. Kuranta, basa. Wala mabasa. Wala mabasa kayo sa piling. Lag kayo pati sa classic eh. Classic. Classic.
Asa ka ba? Ini? Gabi po bildo gikaon. Si Rina, ay si Kona, ang mama, nagkita sila. Pwede. Possible. Pero siya naman isa nagdaot. Dili siya, mga siguro siya lang ang atingon. Pwede. Sana eh, ma'am. You're purely delirious. From this point on, you've been urgently Morning, Boss Dom. Good morning. Kain tayo. Kung sa'yo kita makatulog, ano rin ba? Kay busog man. Tig alas 6, beta matulog. Bike jet.
February pa man ka. Kita rin mo. Bagay siya brother. Nang tanker na ka. Bagay na sa mga. Pero ako kung pricer na. Ano mo ay? Lagot ko mag-video ko. Wala yung makalit. Alas kong sunod din. Wala yung palit. Sige na, mahal kayo na. 800. Bili-bili ko sa inyo. Kuya, ito na. Kung good case ko, isang tawag na ko siya, mata ko rin ko. Palalo rin siya. Diabetic ko siya. Okay siya kayo. Ano may bago? Hi Bong! Musta Bong? Midnight snack, oy, gutom tayo. Balita ko Bong, kuha na ka dira Bong, volunteer. Taga na kay kagipangatagan og kuan, rasyon. Ano all? Naman Mortal Kombat rin sa kuwan. Yeah, was it? Sayang sa I selfless and you showed no sympathy. You didn't show me the same kind of respect that I showed you. Obviously. Magic? No. This is the... Because we're the same now. Yun akong idol oh. Idol Neil. Padala itaon ko grasyon dire. Sig masagad kabantian, padali ko. Now I've become too worried. Don't worry. Wow. Sana all. Padali mi dari Bongbe. Unsa na Bong ginahatag inyo sa inyong building or tanan Pinoy? Oh, aling si Jabe Castro manggod kay na siya sa paan abroad. So, quarantine sila dito, naghahatag po sila og rasyon. Sa mga Pinoy no, mga Pinoy. Kung sa mga membro sa kuan group ninyo or all Pinoy. Mabuhay ka Jabe. Sa imong kabuutan basi ginakauli diri. Dito na mo makita ni Lord.
Hi, Aya. Aya pari, may laagan na friend. Then tapos, nag-vlog na po siya for ugpuan nga ng mga food. How to make mga inana, anang mga dato-dato na food. Nang wala ka kabalong siya pangalan. Na wala si Aya. Pag nalito na ako. High blood ba niya? Tabla pa po. Tabla pa po kasi. Hi, Boss JP. Good morning.
Fritz Belio. Wala pa ko na magkit-kit yun. Tug na yun ang salamang ka rin naman ka matulog. Tulog po. Wow! May paka, shot. Miyan ay. Dami kayo para sa ano ba? Ayun na. Alam ko ba nag-shot dira? Chuya ni mag-trip oy. Solo-solo mo dek ha. Sana all na shot. May shot dire. After nag-quarantine na tayo manjis. Sayang kayo. Na? Nagtinga ng mga tao ron. Kaya mapalitan. Kaya man ka dira kay kahon-kahon yung siguro yung mga ba. Antod May 15 gold na ron yung kuhan ba MP kaya nung kag MP magpitok-pitok yung mong matas kalami. Yan ay shot. Cheers with cheers. Cheers. May gawas-gawas, Fritz. Full ba, no? May quarantine ba, no? Straight ba sa katuig?
Iagwantar ako sa cup syrup na lasa. Hi, Jazz! Oh, na-remember na ako, Jazz. Oh, tiil tayo mong paborito, Jazz. Hello? Tiil sa baboy. Cheers! Kain tayo, Jazz Mandunyal of It's Your Event by Jazz Mandunyal, Hakot Kamunggay Event. Jazz Projector. Jazz, it's your event, it's your band, it's your lights and sound, it's your core. Yatanan. Pero wala siya tiil sa baboy. Ako na ako tiil sa baboy. Hey guys. Sige. Good luck ani sa tuwa oy. Kaya kabalo sa ni pagsugod ba? Jazz, 6 AM challenge ni Jazz. Kadlawon na po dani Jazz, kadlawon. Lamay kayong panit, Jazz, oh. Kaya kayong deep fry, Jazz. May kayo. Hi, Nix! Monica, I'm eating roasted tiil. Tama ba akong English na ni Nix? Sa English gani ni Nix? Sa Christmas wata? Kalimutan ko. Crispy pata. Ano sa English? Yeah, pinakupsan. Pinakupsan ka, ugma. Lami kayo. Deep fry. Crispy kayo. Lami kayo. Naglaway ko ulit yun gani. Dapat na ay coke. Bawal man ang coke sa kuha. Bawal. Ito ay may coke, oy. Guys, FYI, ang pangalan di ani sa English kay pork knuckles. Oh. Ba na mo idea ha? Now you know pork knuckles, crispy pata, tiil sa baboy, pork knuckles. How are you, Nick? Sana all. Pagkatapos ng quarantine, kain tayo. Sabay tayo kain, ha?
Nga, may kikit yun dyan ni Pets. Kung sa'yo mo ang nakas kwarto o nakamang ka sa garden with candlelight, inom-inom, ikaw lang isa. Cheers! Yes, road trip tayo next. Mag-road trip tayo. After ng quarantine, mag-road trip tayo. Tapos magkain tayo ng pork knuckles. Shala pork knuckles. Tail good, tas baboy good. Oo nga, masarap. Crispy. Kasi ito yung pagkain namin kanina. Dinner. Na pahulay kadali and then na-board na po. So, kain ulit 1 AM. Nadik po din kag K-drama. Tanaw ko K-drama, first time na ako K-drama, Crash Landing on You. Mora po to akong nakita po. Papupod ba ya? Kilig-kilig po piskot. Wow, okay. Sa Hotel de Luna ka? Saan yan? Dito yan sa Davao? Di ko alam. Or umuwi ka na Manila? Good night, Nix. See you soon. See you real soon, Nix. Sayang di tayo natuloy sa yung trip natin. Kaya tayong pera. Hanap mo na tayo ng pera ulit. Oy, nindot ang crash landing yun, nindot ang crash landing. Malingaw po ka. Hi John. Hi Christian. Good morning. Let's eat. Gabi po na kilak na dayon ka over ha. Nagpapalaguta na yung muhang kuhan ha, imot-imot dira sa crash landing ha. Christian! Oh, ito na lang naiwan. Gitripan. Pakayam dahil sa kabuong tail. Kalipong lang, mga kugay blood. Herbal is real. Mukbang magtiil maaway.
Go, laban, Fritz! Bye-bye! See you soon! See you! Enjoy your crash landing! Bye, Fritz! Camping, ingat! Oh, diri lang ko, kakon. Hapit ang moment, wasul lang ako ni.